District Press Club of Karbi Penta National Press Day Talondo. Lunsepo Mirzing Protap Inglen Apan Penap Arong Thonpo. Troksike Pai Siang Deng Karbi Long Day Mate Karbi Arani Nini Aparman Pinipen Katalon Kecheng. Kadau kawe kacing hon card news kila orang doan abang puang pia pansedame pini Karbi Prime tema biarta long pen ningkang sama kardom nang pajerik long kardom tangte pini Karbi Prime tema biarta arjuik thau adet pia long phai kuni ni phai kre trok arni pherang ke arani pu hoksi pini dipu taralang swalong District Press Club of Karbi Anglong atom penta pherang ke arani talondun District Press Club of Karbi Anglong Ameipu Diganta Teron Junbang Danielson Beatum Pen Pater Piponsi Pinia Dabapor Song Alama Diganta Teron Napen Danielson Beatum Pen Kangtur Ponapi Karlitang Atuma Phan Kajiki Muasai Sidame Patupontu National Press Day Catalona Long Aluhia Mana Peng Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, MP Horen Singh Bay, MLA Atum Dor Singh Ronghang, Vidya Singh Englang, Rob Singh Teron, Lapen, EM MSC Atum, Karbi Anglong DC Madhumita Bhagwati, SP Lapen, ADC Atum Tetongdu. সম্মানীয় বিধায়ক আমি এই কথাটোৱে জানো যে গণতন্ত্ৰ এটো চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি ফোর্থ পিলার অফ ইন ডেমোক্রেসি ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ ভূমিকা বহুত আছে আৰু বিশেষকৈ আজি থিমটোৰ ওপৰত মোৰ আগৰ বক্তাজনে মোৰ দাদা পবিত্ৰ বৰা ডাঙৰীয়া এটা উদাহৰণ লৈ যিটো আমাক আগত দাঙি ধৰিছে সঁচাকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ মই দাদাক যে মিডিয়াসকলৰ আচল ৰোলটো কেনেকৈ হ'ব লাগে এই কথাটো তেওঁ মানে ক্লিয়াৰলি কোৱা হৈছে আৰু ঠিক তেনেকৈ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙত আজি ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব লৈ এই টিম কাৰ্বি আংলং যোৱা 6-7 বছৰ যিটো কাৰ্বি আংলং উন্নতিৰ কাৰণে বিকাশৰ কাৰণে যিবোৰ আমি কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ পদক্ষেপ লৈছিলোঁ এই সকলো ক্ষেত্ৰতো বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিসকল মোৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আছে জৰ্ণালিষ্ট বন্ধুসকল আছে তেওঁলোকৰ ভূমিকাও কিন্তু আমি প্ৰশংসা কৰিবই লাগিব প্ৰসাৰতা লাভ কৰিলে বাতৰি কাকতৰ যুগৰ পৰা টেলিভিছন যুগলৈ এই সমগ্ৰ সময়ছোৱাত সংবাদ গোষ্ঠী আৰু সাংবাদিকসকলে দেশখনলৈ প্ৰভূত বৰঙণি যোগাই আহিছে পৃথিৱীৰ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক দেশখনত সাংবাদিকসকলে জনসাধাৰণক সঠিক পথ নিৰ্দেশনাৰে ৰাইজক শিক্ষিত কৰি আহিছে বিশেষকৈ দেশৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত সাংবাদিকসকলে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক সৰ্বাতোপ্ৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে আৰু স্বাধীনতাৰ এই অমৃত কালত অভিযান ত্বৰান্বিত কৰাত সংবাদ মাধ্যমে আহিবলগীয়া দিনবোৰত দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ এই শুভক্ষণত মই পুনৰ সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ Sukhanjana long kedamtang medu kipipia lampen kang kirchek ihum Sanjay Singh akulat taxation asai campaign kang puthwa birta nangli kedamtang achiklo pre ni phaing kora truck arni Sukhanjana long kang kir ihum Sanjay kulat akulat pini taxation asai campaign kang pupon thua birta pherang kepen birta nang poli Nijang Karbi Anglong along tapini National Press Day Catalona long pacheton dunsi Tumpreng Singh Ronghang Memorial Park along National Press Day Talondon May Pangcheng Chaprang Nijang Karbi Anglong District Press Club Ameipu Daniel Inghi Arideng Pen National Press Day alama kang thurponapi May Pangcheng ponlo
Mea long alhi sarpaman pen West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Barwa chetongdul. Mea long Senior Journalist Mohan Teron Hemari Rongphar Rongbong Terang Joy Singh Terang Nondo Bordoloi Lapen Rajesh Chauhan atuma phan DCR Dengpen Nong E Pazirpo. For his 56th National Race Day. I'm very privileged to be here, and it is my earnest request so that the positive news of these districts comes out in the channels and in the newspapers and in the print media. So that is my earnest request, and always be truthful to the society, to our community, and best wishes. Thank you. Any question? Any questions? We are getting these informations regarding, say, some kind of, say, youngsters are getting attracted towards these drugs and other psychotropic substances. So, from our side, we are doing already this awareness in the schools, and also we'll be doing it later on, maybe after this month. We'll be doing each and every schools, so not to fall trap to these substances. So for this we'll be taking help of different NGOs and other organizations who are there. So we are having a discussion with them, and they are willing to come over to our districts, and they will help us. And also on many issues are coming up in the judicial court. They have informed me regarding many POXO cases. So these two issues we will be definitely dealing with this, and that is the main agenda for us right now. Thank you. Karbi hampang along nong kachatang klong ahon sere lunse po di hoidi pratap ingling aphan pena phai kuni ni phai crate roxy arni arong thondun po alang lipir the kha cha rong ke long nit borjan ahawar sita dipu rong sopi rong chingthura long si boha kido ladak pensi arong thondun po pusi Karbi hampang along lunbarim kanbarim akuru lapen jutang aphan ar pukeklem pa phidun de bangphu pratap ingleng aphan penap arong thondun po alangli Guwahati B Borwa Cancer Institute along se chelang boma hochi phai kuni ni phai kre pho arni ada por phai ke thomra minute pleke pra pho apor arong chiwoi chuilo alangli la so pir the pen a chor sopin so bangke thom lapen soarlo inut lapen asumar aphan monduk atalu along oteka arong kachiwoya hot lunse po ingleng arta ningkan phokepra hini dolo Suri hini ra inkoira hini anikana farman Thailand adalong Queen Cup jump rope phaikuni ni phai craster keparni katpati duntia phan Karbi Anglong anim sopi angring phangchupi dipurong sopi pen bartanglo Dipu lorulangso inglong chingri dorson ronghang arong amekar kangbura phangcho lapen phudang terang piatuma sopi akleng angring phangchupi arta inkoira hini alangli ka pathudunji lake India adet apharman Thailand along pathudunpo Kidamtang national level along Nepal, Rajasthan, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad, Goa, Lapen, Gurgaon, Hehui along Lapuson pathudun bomlo Lapen nong e sitame chipalong dun bomlo Sitame international along ka pathudunji ke cheng silang pusi pherang kyang no chathanpo Begitu lapu lurulang so inglong ciri na tusido non ni lapu khelada ji hansi chisik bom lo non lapu ini non si barpon helang sita me penapsi khelage khelada penapsi Guwahati tu Kolkata ni penapsi tamhala aku Kolkata tu Thailand anbang ke flight pen sita me la sini bai pini pen dampo e josang dam kokpo sabso res long po biar bang chisik long po biar lo pi kapathu kam magana la non ni khelada mi phane jamro Jamro Federation of India pen lapu pen sitampo India team hansi represent kuri pidampo nona banke India pen 74 student players hai enke hoda Thailand long banke 900 players chetong po la pen 10 country an chetong po hoda Thailand long banke lapuson lanon son kapathu ji aprang sam kapathu dolo ma lapuson oh lasone ni pathu dun olo national adim khan gam ji ma
नेशनल लोग नैनीताल दाम लो राजस्थान दाम लो मुंबई दाम लो अहमदाबाद दाम लो हैदराबाद दाम लो गोवा दाम लो इनके लपेन के गुड़गांव दाम लो नेशनल लपेन स्टेट लोग आम बागे पछुदुन ओलोंग के नॉन इंटरनेशनल बागे फर्स्ट टाइम से दाम है इनके नॉन ला ना तुम बहुत अकन इंटरनेशनल के नाम तुम किदाम जी फन के किदाम के बैंक है ता हेलोविंग मत दी फाइनेंशियल अलाम ता नाले रोक मत दी ला लोंग नाम तो फन को माने सपोर्ट दो मा सपोर्ट बैंक के दाम लो है किचेंग बैंक के सीएम लोग दाम लो लसन फाइनेंशियल प्रॉब्लम लो नंगराब तुम हम लो किचेंग को बैंक के नंगराब तुम को बोले है अम्मा अपॉर्चुनिटी तंते जग ला तुम ता लपू लसन कुमारी के उनएदर मेथांग में से चबोरी मेथांग में से ला पाई तुम ने पोतो मन पे लपू गैस एसआर तुम हेला है तसिन चराब तुम चुला kita ini tu hai apa family pe se chapador lo non la son thek lote ili thek ahin lote lan ge bor itu nang ko ke thek chi phan ma ti la si stop phan is ba yo phan sta me thek lote bor inoi thela chapaklang du noi lan so se chapat thek noi tu ma son ta me di long ko cha ta me sila anang Angring phangchupi kapathua nat amchotle kapaprang lapukali Lok Acharya Natsita me alangli non Dipu Government College along TDC 6 semester rangdeng Charlie Bomlo. Alangli kachipati dunji lake Karbi Anglong Assam penchot kali India adet a pharmacy Thailand along chipati dunpo. Lasi nong me kiwanjia phan ke Karbi Anglong Autonomous Council Tim Penta kerap long ponasonte mesenji athe Halloween adim se kedamji pinakpase alangli dumpen chuningri. kes esar da cepat pik kan ni nak kira minggu malam lo ciru efar pe dangka be berarti ciru meme efar ke ini koi meme da lapu ning mana jenet ni si jadi lo kuasa dangka bang ke curi lo nane kira nane lapu kira dan angin sopo nak kontrol kemudian nane nak lapu kes esar da nak pik lo la non nalisopi kwan ang deng sa Charlie bomba dia komplit ada deng kele dan ke nining anong pik lo nining cincang pik lo an kele dulu ini anam atur ada ke jinso pen leden lo ini India sor Karbi yang nang sor mata nong me ke ban ni masih kis ke bor itu lo itu ma po pai mata Ninggarong bang dulu di Ninggarong pik lo cok nil tum penta hirjumi nang pidun lo honda kecepatin pen nal tum ko nong e bang ke wan nong ko kusin nang cepatin nong e bang ke ekdom anam atur dak pen ban nong ko kusin ning bici thelo anam aje kai ke da turolo Tantenon malam sopora phan birta mo ington exina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dinamo pit puthot birta long wang thueklong Toxic price yang deng Karbi Anglong de mate Karbi Anglong arani nini aparman pinipen katalon pangcheng pontang lo Kedam tang pharokre sirke pra phoke pra isiani kan phai kunia chikloni phai kre troxy arni Karbi Anglong District Council Samson Singh Engti lapen ari sanghwa tom palong tekangsi piniar ni an toxic pra isiang deng an nang letang lo Phai kuni ni phai kre trok arni adaba por pen rong ki tong pen pangching ponsi akaprek akhei swatom pen traditional game kapathu sita me adaba por Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang arudeng pen kang puponalong MP Horen Singh Be MLA atum Dor Singh Ronghang Vidya Singh Ingleng EM lapen MAC lapenan parta Karbi Anglong DC Madhumita Bhagwati atum pen keching siarni along chetong tun
Karbi Anglong Labor Union atumpen pini Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Nonghangaphan Kachorok lapen Karbi Anglong de mate Karbi Anglong arani mesten pen Katalon Pontia Phanta Hirjume ki hangpi Karbi Anglong Labor Union ameipu Longsing Kramsa Chunbang Rising Milik lapen bida sing rong pia tumpen pini Karbi Anglong de along jirap chito dunsi mesten pen kapichun chia phan Hirjume ki hangpi Long kir tata song ingraja lampen ke Karbi Anglong Labor Union pu nilitum Central Committee pen cepate si District Committee nang ceto dun si dini Karbi Anglong de talon dun long ikapot ning jing sampik lapen de anso se Karbi people whole along nilitum ta cepetuk pen kam ke claim ji aphan si cisik iklo labang soka cisik ke nilitum fresh club along ningka chit hea towar topik lasi kaiketa nangli tum pen nili tum aphan kam sai ke klem nang japon ikpo kusi Karbi Anglong an so se taklar po is Karbi Anglong west Karbi Anglong Karbi Akhai to an pir khe danganta international angkang along anta nili tum labang so sai arpu nili tum cheng ponlong po pusita Karbi people whole along an so se ke klem pon pangtang thekisi nili leadership nili men bida sing rongpi nili tum kado kaveta wangsi gurwang thupajirik lo kardom Tangte pini Karbi Prime tama birta bangkila pansi kangtonik lo kado kaveta domi thakmi kurwang thu